Ovaj event je zapravo povodom Dana Europe 9. svibnja u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Europske komisije uz različite radionice, predavanja, kvizove. Ovdje smo zapravo da nam mladima pokažemo Europsku uniju na jedan zabavni način, na drugačiji način, da to nije samo birokracija, da to nije samo ljudi koji sjede u svojim foteljama, jeli i glasuju za nešto, da je to stvarno nešto što se događa crno-bijelo, da se stvarno vidi da se stvari mijenjaju i da Europska unija zapravo čini dobro. Tako da pokušavamo mlade kroz EPAS program, kroz program Europskog ambasadora, pokazati da zapravo svaki dio Hrvatske može biti uključen u događanje Europske unije, pa tako i od samog istoga do samog juga, i zapada i sjevera. Stvarno pozivamo i u buduće sve mlade da dođu, stvarno su svi dobro došli, otvoreni smo prema svima i jedva čekamo upoznati nove srednjoškolce cijele Hrvatske. Kakvi su dojmovi za sad, kako se čini, kako teče event? Event je fenomenalan, stvarno, nismo očekivali ovoliko ljudi. Prvo smo mislili da će biti otprilike oko 100 do 150 ljudi, učenika, na kraju je bilo preko 300. Prezadovoljni smo, presretni smo, iako nam je malo i stresno, s obzirom da je više od pola nego što smo očekivali. Međutim, zahvalni smo prije svega profesorima, ambasadorima, seniorima, ali najviše ambasadorima i juniorima koji su izdvojili svoje vrijeme, pogotovo recimo maturantima koji su sada u jeku mature, što su se stvarno odlučili na ovaj put, jer nekima je stvarno trebalo nekoliko sati da dođu ovdje i da sudjeluju u ovom eventu, a na kraju će, pretpostavljam, i otići sa velikim lijepim uspomenama, s obzirom da mnogi od vas i ostaju na večer. Ona tehnička škola Rijeka. Koliko vam je trebalo da dođete u Zagreb? Ne znam, ovako, manje od 2 sata, sat i pol. Jeste zadovoljni s eventom? Uživam ko nikad prije. Evo, dakle s tim. Isto iz Rijeke. Idem u istu školu s njim, da. Jasno. Kako ti se sviđa event? Okej je. Odigrajte kvizove, isprobajte Instagram filter koji će nam biti svima najzanimljiviji, najbolji igrač i osvojite nagradu i možda još koji poklon. Pozdravite timove koji su pobijedili u natječaju i dobili priliku surađivati s organizacijom Dana Europe, s predstavništvom Europske komisije. Ministru Grliću Radmanu, Their Excellencies, veleposlanicima, gradonačelniku Tomaševiću i svima koji su nam pomogli da ovaj dan bude prava proslava Europe. Ovogodišnji dan Europe po mnogo čemu je posebno. Tijekom prošlih par mjeseci naša Europa potpuno se promijenila. Nakon ruske agresije na Ukrajinu ništa više neće biti isto. Teme o kojima smo razgovarali prošle godine ostaju dakako, ali sad je nam jasnije nego ikad da moramo razgovarati o nekim drugim stvarima koje smo možda zanemarili. Dakle, dobrodošli na Dan Europe. Danas smo u Vespri, preko 300 mladih iz cijele Hrvatske. Ostanite s nama do kraja dana. Do kraja dana ćemo poslušati brojne koncerte, radionice, a za kraj dana bit će i mala DJ sesija za sve koji ostanu do kraja. Evo da vas pitam, je li ovo prvi takav event i planirali se raditi još slični? Svake godine za Dan Europe radimo ovako ili slično, tako da ko nije uspio 2022. vidimo se u 2023. Ok, reci nam prvo iz koje si škole? Iz Zaboka, ekonomska škola. Koliko dugo planiraš ostati? Pa do 5 sam mislio otići doma, a sad ću vidjeti kako mi razrednik dozvoli. A koliko vam je trebalo iz Zaboka? Ja i prijatelj nismo išli iz Zaboka, mi smo iz Zaprešića pa smo vlakom došli ovdje, trebalo nam je jedno 20 minuta do glavnog i jedno 20 minuta da dođemo do ovdje pješke. Sve, je li bi ponovio nešto ovako? Pa zašto ne, bolje to nego da sam u školi. Čitajte doping. To je stari. Radimo jednu vertikalnu gredicu ovako u europskom stilu, imamo plavi krug u sredini i 12 posuda sa 12 zlatnih zvjezdica koje simboliziraju jedinstvo i sklad ovih svih biljaka, tako i naše Europe. Evo, stavili smo ju na armaturnu mrežu vertikalno, napravili smo samo navodnjavajući sistem unutra, svaka posuda ima duplo dno gdje viri jedna špagica i onda biljka svojim korijenom kapilarno uzima vodu. Tako da ove biljke će se zalijevati maksimalno jednom mjesečno. Biljke su sobne vrste, tako da nismo stavljali nikakve prehrambene biljke jer nema izravnog prirodnog osvjetljenja, nego samo umjetno, tako da
To su sobne biljke koje evo rašće tu uz ovo brdo drugih biljaka. Bilo je jako zanimljivo i edukativno. Aj sad reci čitajte doping. Reci nam jedan čitajte doping. Čitajte doping.